fumaneng palo ya lentšu la Mamotla bukung ya dikgoši tša bobedi 2 Kings tema ya 20 temana go thoma ka ya pele go fihla ka ya bohlano. 2 Kings chapter 20 starting from verse 1 up to verse 5. Ke ilo e bala ka Bibele ke tshwereng ge ke fetša ke kgopele go go boledi ba mpalle ka taba e botse. Second Kings chapter 20 verse 1 up to 5. Say, Rite wena yara, Dera Mologi waka, Ute musisaba, Aba sempete ka tsela ye tlhogo ya ditaba e re bolwetši ba Hiskia, boikokobetšo bja gagwe, lehu la gagwe. Mehleng yeo Hiskia o kila ba bja wa go kwa. Jesaya moprofeta morwa a motse a tla go yena a morera a re, morena o re laela bageno gobane o tlo kwa o ka seke wa phela. Hiskia a phegoga a lebiša sefatlhego sa gagwe lebotong a rapela. Morena a rapela morena a re, jo morena, gopola ka mo ke sepetšeng ka gona pele ga gago ke go botegetše ka pelo ka moka, ke dira se se o kgahlago. Hiskia a lla go bohloko. Ya re Jesaya a setšo a tšwa lapeng la ka gare a tlalwa ke lentšu la morena la re, goma o botše Hiskia moetapele wa setšhaba sa ka o re, morena Modimo wa Dafita tatago o re, thapelo ya gago ke e kwele, meokgo ya gago ke e bone. Le ke lentšu la morena ke kgopele go go boledi. Moprofeta Jesaya morwa a Amosi a ya go yena a re, morena o re, di akanyetša lapa la gago ka gobane o ka se fole o tla kwa. Hiskia a phegoga a lebelela lebotong gomme a rapela a re, hle morena, o bona gore ke go tlhanketše ka potego le botshepegi le gore ka mehla ke dirile tše o bego o nyaka ke di dira. Gomme a thoma go lla ga bohloko. Jesaya a tloga go kgoši eupša ya re pele a putla ka kgorong ya ka gare ga mošate. Morena a mmotša gore a boele go Hiskia, mmuši wa setšhaba sa morena, a re go yena, nna morena Modimo wa ragakgolo kuku wa gago Dafita
ke kwele thapelo ya gago mme ke bone merogo ya gago ke tla go fodiša gomme ka tšatši la boraro o tla ya tempeleng. Amen. Ke a leboga. Bukeng ya dikgoši tše tša bobedi re tlhakana le kgoši Hizkia e le o mongwe wa magoši ao a be a buša Jerusalema le Israele. O re Hizkia ga le kare go pušo e ya gage o fetoga monna wa go tshepelela Modimo. Hizkia o be a fiwa maatla a gore ga tsene kare go dintwa a elwa le ditšhaba tše dingwe Modimo wa rena a mo tšhireletša mme Hizkia a tla kgone go tšwelela. O re kare go leeto le la bona la ntwa o ba le taba ye thata ye mo tšwelelang Hizkia. O tlhakana le kgoši ya Asiria le kgoši ya Ethiopia mme ba mo ngwalela lengwalo ba re Hizkia Modimo wa gago wo wena a beng a o tshepile re tla ke re bona gore na this time ge re fetša ka ntwa ye re tshwereng re ta wena o tla bo le kae ka baka la gore o bo rapela o itshepetše ena re tla ke re bone. Hizkia ka re go yena e be le monna wa thapelo ke tshwenya ke lentšu le a rapela mme Hizkia motlhanka wa go ratwa ke Modimo ka re go ditaba tša gage ka re go borena ba gagwe o tshwarwa ke bolwetši mme bolwetši ba gage o be a lwalala go kgwa. O be a bona gore le yena bolwetši bo bo mo tshwereng ke bo thata mme ka le lengwe la matšatši Modimo o roma moprofeta Jesaya gore e ya go Hizkia o yo mmotša gore a lokiše le balapa la gagwe a laele balapa la gagwe gobane mo a leng gona a ka se ka ba phela o tlo kwa. Just imagine ba re go wena ba re this illness ye go tshwereng e terminal ba le ba di medical ba rata go tiša themo ya gore especially ge e tatabeng ya malwetši a go tshwana le bo di-cancer ba re o stage 4. Ba bangwe ba di-doctor ba rata gore ba botse ba re o šaletše ke 3 months o no gopola Hizkia mo a be a le gona ge be a tsebišwa gore bolwetši bo o neng le bona Hizkia o ka se ke ba wa phela o tlo kgwa a o ne mo o yang gona motho mongwe le matšatši a mararo o ka se a fitlhelele Hizkia o ilo kgwa. Hizkia a lebelela a phekgoga mo a robetšeng gona e le molwetši motho mongwe be le molwetši wa go sokollwa a phekgoga a lebelela lebota ge a lebeletše lebota a rapela Modimo wa gage ka tumelo ya gage a re nna Modimo ke be ke go tshepagalletše Modimo ke dirile tše dintšhi e kwa nna motlhanka wa gago Modimo wa ka mphodiše. Hizkia a thoma go lla a lla ga bohloko ka no kwešiša gore kgoši ge e šalla e lla re dumela gore ka re gore na re ne le gore banna monna ke nku llela teng fela Hizkia ka leo la matšatši a ikwa ka re go yena go tlala sello sa gore gape Modimo wona ba ntsebišang ka yena moprofeta Jesaya a tlang ke kwela gore ke tlo kwa nka se ka ba ka phela ka gare go bolwetši bo. Lentšu la Modimo la re pele Jesaya e tšwa ka gare go lapa ya ba Modimo o šetše a kwele thapelo ya Hizkia la laela Jesaya la re wena moprofeta Jesaya boela morago o botše Hizkia gore thapelo ya gago ke ikwele ke tla o fodiša mme o tla phela mengwaga. Hizkia a lebelela lebotong a lebiša sefahlego sa gagwe lebotong a rapela. Ba gešo letšatšing la mamotlha ke
ke tlile ka thapelo e nang le tumelo e ne le maatla. Thapelo ge o rapela ka tumelo Modimo o fa maatla, Modimo wa o araba. Ge o rapela ka tumelo o ne le sela o reng ga o ya go Modimo wa gago wa rapela ka tumelo Modimo wa go thuša. O re moopedi o mongwe o ba re thapelo e ne le maatla ge o rapela ka tumelo. Thapelo e na le maatla ge o rapela ka tumelo. Jesu Bagesho ke rata go bolela taba ye ke lebeletše malwetši a re leng ka go bona. Re ne le malwetši physically, ra ikwa re ne le malwetši a bo HIV and AIDS, ra ikwa re ne le malwetši a bo cancer, mme gape re ne le malwetši ka a spiritual. Ka re gore na bana besho ke lebeletše taba gore bana ba borena ba lwala physically, ba lwala mo re ba etelang ka re go dipetlele. Bana ba borena ba lwala mo re ba etelang ka magaeng. Re a lwala re sepela bana besho, mme ga re lwala re le ka mokgwa letšatši la mamotlha re khumana taba ye bothata, taba ye bose ye tswalang ka eskia. Ge bona a šetše a le ka re go taba ya bolwetši, o lebelela lebotong a iša sefatlo sa ye lebotong, mme yena ka thapelo yeo ya gagwe a fola. Bagesho ka re gore na ge re lwala malwetši ana physically, Modimo wa ka o a re kwa ge re mo rapela, mme re mo rapela ka tumelo. Go na le ntho engwe ya gore re no rapela because it's a norm. Ne batho ba bangwe ge re rapela e no ba taba gore ka metlhale ka methape ke forogo ke tshwanetse o rapela ke tsogile ke mathapa ma ke tshwanetse gore o sa rapele ka tumelo. Mme Modimo wa rena ge o rapela ka tumelo ka re go bolwetši le ge ba ka re ke stage 4 o ile o phela. Ka re go bolwetši le ge ba ka re HIV and AIDS ya bolaya o ile o phela gobane o rapela ka tumelo. Ge Modimo wa rena ke la tsoša Heskia na wena o mang? O pala a palelwa ke selo, ke mo palelwa ke go palelwa. Bagesho ge re sepela jwalo re tsene ka re go tsietse ka mokgwa re tsenang ka gona. Sa rena ga e be o rapela ge re ne le malwetši a re tlhakanang le ona. Re ne le bolwetši ba semoya, bolwetši ba ka re go rena, bolwetši ba go tlhoka tumelo ka re go rena, bolwetši ba go tsena ka re go sebe. Ge ke re bolwetši ba semoya ke ra gore spiritually bana besho re a lwala spiritually. Re tla ka re go kereke e le taba gore gape ke sonta moruti o tshwanetse no re ka moso ge ke tlhokofetse a tampolo o a lwala go tla ka re go kereke e le taba gore wa tseba ge nka apara seaparo sa CWL wa tsa ke ilo ba botse o a lwala spiritually o a lwala. E tla ka re go kereke bana besho o tseba gore na o nyakang ka re go kereke. E seng gore ka lebaka la gore ke nyaka gore moruti a tampoloke, moruti ntsela o tla ba eme pele a lebitla la ka ge nka tlhokofala. O a lwala. Lebelela ka re go wena, lebelela mo o dutšeng gona gore na tumelo ya ka ke e kakang. Mme ga o na le tumelo o rapela o fenya tšohle. Re a lwala mme re tlhoka ngaka ka re go malapa
rena o ne le bolwetse nkana ba ke tswile ka gae mma motlhale tšatšile ke be se ke dumediseng tate tšhwene ke sena taba le ke bolwetse selo seo ke bolwetse selo seo ge ke tswa ka re go lapa ke ikhumana ke sena taba le molekane wa ka motho mongwe ebile re sa boledisa ebile re kgaogane re sa le mmogo wa tseba gore a dula kwa nna ke dula kwa dikamora e le tše pedi goba dintlo e le tše pedi o ra gore ka re go lapa leo go ne le bolwetse ba go tlhoka ngaka o tshwanela ke go consulta ga ke tse gore ngaka gona ba e bitšang ka gore ge e le ya basadi e tla ba gynecologist e le ya marapo e tla ba le leina fela wena o tlhoka ngaka ka gore ka re malapa rena o ne le bolwetse mme ngaka eo ke Jesu a e gona ngaka ye nngwe ka ntle le Jesu mme ga o ya go yena o ya go modimo wa gago o rapela ka tumelo bolwetse bo bo tlo fola re a gogagogana re a lwa ka re go kerekeyaneng ana ka mo gare ga Polokwane Central o ne le o mongwe ge ke mmona ke a šišimišega ke ikwa o ka re batho ba ke bolwetse bana beso ke bolwetse ka re go wena ga gore ke a lebelela ka re go kereke you feel gore mamang se se masego wa ka se ka ba moetapele wa ka kgona wa tseba re keng moruti o sa tšo bolela re le se ka la dumelela go goga ke re tlo go goga se se sister because re nyaka gore re ne bolwetse re nyaka gore CWL se ka tšwela pele ka fase ga leadership ya gago ka re ne le bolwetse re bolela le batho jwang maphelong a rena re bolela le batho jwang ka re go kereke ya borena ba bangwe ge ba etswa ka mo o ikwa gore o boletse le mmatšhwe le maabane o boletse le mmatšhweni Sunday sa be ka go feta o ikwa gore a ka sa boya ka re go kereke ka baka la gore ke tlabe ke mo fetotse ka mokgwa nna ke nyakang ka gona ke bolwetse mme ka re go bolwetse boo modimo wa rena o bolela le rena letšatšing la mabotla modimo wa rena o romela Heskia ka re go maphelo a rena o re bontšha ka Heskia ka re go maphelo a rena gore bana ba ka yang le nthapele ka tumelo le bana Heskia ba ipona a tlhokofetse Heskia ba šetša ba mmoditše gore laela balapa la gago wa tsa go bitša bana gore o bona gore ke a sepela ka mokgono ke a sepela bana ba ka ke gona ge le mpone o ka nna lebelela difatlhogo tša bona wa lebelela situation e ba tla ba le ka re go yona wa itebelela le wena gore o ba tlogelela kae fela Heskia ga a tshwanetse go dira seo o lebelela lebotong o tšea sefatlhogo se bja lebotong o a rapela rena re ba matlhatsi gobane re ne le kota ya sefapano ye re tshwanetseng gore re lebelele ge re šetse re le ka gara bolwetse bo e ka ba le ka gare go bolwetse bo go sepelang ka bona bo wena o dirang ka gare go pelo ya gago lebelela pelo ya gago saka pelo ya gago go ne le taba gore mo bophelong go be le wena mmele ka nako ya gago o ipotšiše ge o le wena ka gare go sekhutlwana gore na ruri ka nnete ge e ba ke nna ngwana wa modimo ge e ba ke nna mokreste motho mongwe ba bangwe a re tse gore na bokreste ke goreng e no ba gore ka re ke tsena uksa ke am a Christian ke tsena uksa ka re ga uksa ge ba re o mofeng o re am a Christian mara ka re go wena o sa ditlheke ka sa dinyaka e ya o dula sekhutlwaneng sa gago le morena dula le kunutung mme o re ka re go le kunutu mo o dutseng gona le morena o bolele le yena o mmolelele tše di o tshwenyang mme o tla fola ka re modimo wa rena a gole le rena o kgauswi le rena ka gore ge Heskia a rapela ka metsotswana modimo ke e šetšang marabile o ira gore o mo kwele ka pela-pela o mmone ka pela-pela le rena bana bešo
a re lebelele morena ka mehla le mehla re sa opela sefela se 47 temana ya mathomo le ya boraro le go se ratana ga rena mo re ikhumanang le ka go bolwetse o re moopedi o re ke Jesu ke ngaka ya batho le dibe tše dintsho tše re tlhakanang tšona tše di re tlišetšang leku ge re ka lebelela go yena o di tloša ka moka ka gore ke Jesu ke ngaka ya batho ka re go malwetse a rena re tlhakanang le ona bana bešo a re lebeleleng koteng ya sefapano re tla re bitše Jesu Kriste re morena a ka re fa mme wana modimo theoga ka sebelebele o tloše dibitše disotše tše di re šitišang go bona bana ba ga borena tše di re šitišang go tšwela pele ka re go phuthago ya gešo go ne le ba re feleletšang re ipotša gore wa tse nna dilo tše tša go tlhaba re botša ka tšhelete a se dilo tša rena wa tseba re taba swina ke bolwetse selo seo mme Jesu o gona yena ngaka ya batho wa ka o tlošang ka re go sebe seo gobane ke Jesu ke modimo o re mo tshepileng ge eske a rapela o mo rapetše a mo tshepile eske ga a mo rapela o phologile ka re go bolwetse mme modimo a mo fa matšatši a gage a mantšintši a go phela amen ke kgopele ntate moyaga a re fetišetse taba tša ka